Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-qail man farihah bidukhali Ramadan harramallahu jasadahu ala niran wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqulu da'iyan wa mutadarrian ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong ajunan Al-Fadil Kiai Haji Zainuddin Bakri Si'abtina sangat amul ja'a kita hormati. Ajunan Al-Fadil Ustadz Muhammad Siri sareng Ustadz Rashid sarang Ustadz Muhadi seteja Ustadz Ahmad seteja para asatid Ustadz Sumli sifatan kaula amul ja'aki terhormati sarang Ustadz penata acara Ustadz Asmura seteja para asatid selain takmir masjid Ustadz Rashid sekeluarga sareng seteja pengurus seteja para panitia sipaten kaula amul ja'aki ajunan bapak hadirin ibu hadirat muslimat sekaima kaula ban ajunan semakin ngaci isakseen masjid Abrang tadi manter muka kaula ban ajunan misami kenging pangaporana Allah, ridha Allah, syafaat Rasulullah sehingga mantir muka itas tete kulaku numpa masjid Abrang. Amin. Allahumma amin. Sifatun kaula amul ja'aki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kaula semakin ajunan apasah ampun depak ke kolom nomor 2 kikento kolom maghfirah pangaporana Gusti Allah. Karena Ramadan kento teretan ibagi telo awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Pertama ampun lastare awaluhu rahmah. Awal Ramadan kento minangka ring paparing rahmatah Allah. Kani sernah Gusti Allah. Bila kat dinto? Mulai tanggal 7 sampai tanggal 10. Penikah saya paringaki ke orang apasa bi Allah
mulai tanggal 7 sampai tanggal 10 Ramadan nikah rahmat Allah kablasna Allah kanisarna Allah sateja gula ajunan manusia seka parlo kanisarna Allah maki pasir atretan mun ampun oleh kanisarna Allah mesti selamat amin Allahumma mate nyangu iman keng oleh kanisarna Allah kaula ajunan jadi orang Islam keng oleh kanisarna Allah sampai mate nyangu iman keng oleh kanisarna Allah mun panikai kaule beng labeng selamat ampun ikan di kaula ajunan amin Allahumma rahmat rahmat kain to inna rahmatallah qaribum minal muhsinin saungkunna kanisarna Allah semak dek ka orang si agabai ka bagus ka Allah bagus ka manos lebih-lebih bagus kareng tua in ibnul bar la yadkhulun nar anak si bagus kareng tua tak kira masuk neraka amin Allahumma ahli bagus beda anak bagus kareng tua sopan kareng tua taat kareng tua tak kira masuk neraka amin beda nak kanak meler nak kanak masakat nak kanak sal-sal jeningrat keng bagus kareng tuana atau taat kareng tuana tak kira masuk neraka kereta amin Allahumma wabnul ab la yadkhulul jannah anak si durhaka anak si bengal anak si cangkolang anak si langka kering tua tak kira masuk surga na'udzu wa in shalla wa shoma sanajan apa jengah sanajan apa sah king bengal kering tua tak masuk surga karena montro oleh kanisarna Allah pabagus ka Allah pabagus ka manusia lebih-lebih ka orang sepo alhamdulillah ki zaman Nabi Musa matur Nabi Musa ka Allah pamaturan Nabi Musa ibu kuwaya Allah pasir bareng den guleh laku iswarga pangeran ya pun Nabi Musa ka Allah abdina teroni ngah pasir bareng guleh swarga ku laku ijawab ya Allah bareng abani swarga wah teng tukang dagang jual ajam di pasar we gua bareng swarga Nabi Musa orang tukang jual dagang di pasar macam-macam ke dagang bane secepon Nabi Musa dia micik tak sopan datang bareng mak pacik anak sekali itu pun Nabi Musa ara itu lusurin matur ke malaikat Nabi Musa malaikat buat geng tak keliru pangeran yang kiwa kenapa Musa gula matur bareng si ke bareng swarga bi Allah jawab reng tukang jual-jual pasar kat desa selidikin saos Nabi Musa selidikin oning-oning intarin bi Nabi Musa oning-oning ternyata sewel jual ke tu nak kena ngudah meler masakat sambil lakon tukang ngurangin tembangan Masya Allah meler kan ada kang ajam mai sontek ben aing budu aja ternyata tambah tembangan nih matur boleh kan Nabi malaikat mak cek tak sopan na bareng den gulane Musa malaikat anap salah aja geng lecek geng nambai tembangan gitu ibadah apa tak aja mai sontek bon aing tinggi tembang tambah tembangan gitu coba selidikin saos ke Musa tapi sampai selidikin bi Nabi Musa kecombon tamuin assalamualaikum Waalaikumsalam. Nah Bapak tak kenal kan Nabi Musa. Nah Bapak
ada congking terong ngambung ngakan pula beda lapar pula cong. Masya Allah. Akhirnya terletan yang masuk Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Terletan sampai muljang sebutan kaulah amul jaki turmat masuk. Sambut debat ke dalam andi aing jong nginoma yang kain. Mari yang kain aing talangkong Pak, gula lagi yang ditugas. Masya Allah. Ya jong tak apa-apa masuk ke kamar. Kenapa sih kalaku? Muka lemari, muka tempat, cetung tempat dibuka. Taring pas motoron orang bini lesepo. Potoron, dia sing di lemari tretan. Potoron, pohon mari kinto ipandiin, sering bini kinto. Pandiin, mari pandiin salenin, ampun rapi mari. Nika, apun taring bini ini ya. Bentana awawawa. Wah sawawawa. Akhirnya mari kento, masuk di anak kento ke lemari ke tempat kento. Gua nak boleh senak anak kento. Kolom ben Nabi Musa. Akhirnya terletan tanya ki, Cong, ben mak keluar orang bini, ros apa roh ibu ra? Asan Pak. Mbuk gula mbuk engki mak sebuah ilmu di sejak sebung boleh tempat apa takok labu sebuah dalam kunci bi gula kak disembuh gula kering ampun 35 tahun setruk ilakutan gula mololok gula yatim mak mati gula mati ki kene lambat tang bapak si mati gula ki kene saya ke gula buat duaan benbu ni kepuan hari saya lah sini arwah kelak mari pandiin biban mari tilat mi awawa apa oke satu apa doa guys gula paham ketuan jual 35 tahun gula sing orang apa doa arwah Masya Allah. Napa doana je pun doana senega Allahumma ij'al rafiqi waladi fil jannah Allahumma ij'al rafiqi waladi Musa fil jannah ya Allah paringin bareng anak abdi naku laku swarga kalaban apeureng Nabi Musa ya Allah ni Pak ni tu anak mbuk ni Pak ni keparapan ler-meler anak-anak ni ketelitan parapan ler-meler tua bojong kesepurang kali resi kelakon ni Kak Allahumma ja'al rafiqi waladi Musa fil jannah ya Allah paringin pereng anak abdin ku laku swarga kalaban apeureng Nabi Musa ku laku swarga ni kan Nabi Musa ni kemular cerita Nabi Musa ni kemular kita nyaki Pak mi nangis sampean benapa Pak kan tak kenal kan Nabi Musa ni mi nangis sampean Pak jong ben tetitang pereng ku laku swarga pasir sampai singkok Musa jong Masya Allah wih keparpan ler-meler anak ni cerita nih Ibnul Bar la yadkhulun nar anak si bagus kareng sepo tak kira masuk neraka cerita istilahnya orang bagus kareng tua bekal maki melerah maki abojinga maki lak nyala Allah bekal jadi orang si husnul kha tapi orang bengal karing tua langkah karing tua maki ibadah maki asolata maki apa sah bekal coba mati dibudi coba dibudi nah udu makan cek bengal mun karing sepo saya nggak cek bengal cek langkah mun karing sepo apa pernikahan nomor 2 Allah alhamdulillah Allah nomor setong ring tua 2 saya nomor 2 wah nikah montro oleh kan serna Allah engki kento pa bagus palebur bagus dekat Allah bagus ka manusana al kelompok si pertama mari mulai tanggal setong sampai tanggal 10 rahmata al lah semakin kolom si nomor 2 panapa kolom si nomor 2 maghfirah pangapurana Gusti Allah makin tanggal 11 sampai tanggal 20 nikah kolom panyapuran Allah
pasera orang si tak terus sabor Allah tak bagi tadi tu sa sabor Nabi Allah aman kan aman tak aman maka makin ni perapan pengapuran Allah lebur antang ngaji Masya Allah alhamdulillah tarawih nah Masya Allah rek narik pengapuran Gusti Allah tanggal makin tanggal 17 saya lagi tanggal 17 kolom si nomor 2 mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 pangaporan Gusti Allah andi tu saraja keng isabo Nabi Allah aman andi tu sekene isabo Nabi Allah aman Allahumma ighfir lana dzunubana amin Allahumma Masya Allah pangaporan Allah mula oleh pangaporan Masya Allah saya manusia taki kan gula sampean muka-muka sami ngoleh pangaporan Gusti Allah pas si nomor 3 Ramadan kinto si terakhir engki kinto minan nar kemerdekaan dari nara mulai tanggal selekor sampai terakhir tanggal selekor sampai terakhir kak dinto kemerdekaan dari apoi neraka kak dinto sepalo sajuan meningkat aki ibadah mulai selekor sampai terakhir kento tore pasajan semangat ibadah napa isen Ramadan kento kalaben napa kalaben siam kalaben qiyam napa siam puasa napa qiyam tangi napa tangi tarawih napa tangi tadarrus iki siam qiyam apa sah pas tangi man iman tarawian makin dek budi jen raja coba na tarawih kenapa orang repot aku bayar jajan lagi nungi jen repot bolan mikir telasan repot mikir mulia kalampi repot mulia sarung repot mulia rokwapi nih kasih repot urusan pasar urusan sehingga mun lesuh bisa tak terawih Masya Allah ngurangin dikit nih kamu bisa makan usaha mulai makin ijtihad dari masa jadinya semangat apa jen kabudi sajen raja fadilan Ramadan karena Ramadan kita idilm Ramadan kak dintu bedesitong malam si luar biasa alhamdulillah Masya Allah Allahumma sholli ala Muhammad teretan Ramadan salala luar biasa muljana luar biasa sayyidus syuhur kustena bulan pas salah kustena bulan Ramadan kita pas kibada malam seistimewa luar biasa senyamai Lailatul Qadar Ramadan saos luar biasa gitu teman Ramadan saos naumus saimi ibadatun tedung nak orang apa sah ibadah Masya Allah tedung pak tedung pada benar pejang sunat hebat kan muna pejang sunat pada benar pejang wajib pak tedung mare sahur tedung sobu ngiding pejang sobu mare pejang sobu tedung kapan duhur ngiding pejang duhur mare pejang duhur tedung boleh kapan asar ngiding pejang asar mare pejang asar tedung boleh kapan bukaan ngiding ibadah keng para asar agelu pak tedung mula lo nih kata Masya Allah naumus saimi luar biasa gitu ring paparenga al tedu nggak orang apa seibadah malah dari muljana Ramadan mun beda orang mati Ramadan tak periksa bi malaikat tak periksa prei malaikat tak pikir periksa mayit ibadah tapi malaikat nih mungkin Maria sentar ke Jakarta rogi ya malaikat ibadah kapi saja aduh kayak setak rogi ternyata wadisa ibadah secik rajen kisah anak merjuangaki hak merjuangaki guys luar biasa ternyata ini kalau berdua kapur mati telok iku pak
Ni kebeni rogi mati syahid pak, mati syahid ternyata. Nah, apabila Islam, apabila hak, apabila dicibi, apabila kebenaran, artinya abe tanda ico-koco, tanda ileceken, kan disemerjuangi hak, mengerjuangi Islam, mati syahid. Masya Allah, alhamdulillah. Larat nemu kesempatan agak dinto. Larat retan. Makan orang se mangkat kai sejeknya tanya lagi. Oleh mati berempat kaki. Tak usah pak sokoren. Andi tatang kenurok di bulan junan melo barokah. Pak. Amin Allahumma. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu di muljan Ramadan. Lain boleh tegelan. Anapa malaikat mi berai ibadah kapi tak mikirin mereka semayit lah buruh kapan tanggal setong Syawal mulai ampun mulai pak makan orang seksa kapan bulan Ramadan ambu tak seksa bi Allah barokana Roma kengting amare bulan Ramadan iyo boleh Masya Allah naumus shaimi ibadah tedung ngak orang apa sah ibadah. Si nomor 2, Masya Allah, naumus shaimi ibadah wa sumtuhu tasbihun. Neng orang apa senika maca tasbih pak. Sampean neng talaku napa pak talaku maca tasbih. Napa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nilai maca tasbih neng pak neng. Lah kalau neng maca tasbih nih pak. Mungkin ngerak kok kan ibadah pak. Sampean ngerak kok ibadah nih pak. Sampean nabuh jenggu nyokor songot ibadah nih pak. Neng tok lah neng maca tasbih nih non. Insyaallah. Alhamdulillah. Nih kau orang apa sah? Kan bila cek seneng agula ajunan nerima panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ingat orang banyak si pada iman. Oh ni pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat orang banyak si pada iman. Orang banyak si iman. Kutiba alaikumussyam. Wajib akidah ben tapi asyamu apa-apa sah. Masya Allah. Kaulah ajudan makin apa sah? Nerima panggilan dari Allah. Amanu. Beni kerja panggilan amanu orang iman wajib kapan kapi apa sah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wasumtuhu tasbihun nengak orang apa sekintoh pada ben orang maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini keteretan orang maca tasbih subhanallah pada ben tak langkong pak. Kata kisah, kata amunyi kisah macam tasbih pak. Kata amunyi kerak boleh tak seldung kisah macam tasbih nolongin kaulah ajunan nyuun ka pangeran manjeren selamat ta. Alhamdulillah. Anak peteritan terus terang tasik ide je karo pak. Tasik ide je. Sekapan sehari semalam 3 kali si matur ka Allah. Tasik karo matur dia 3 kali pamatur tasik. Napa jan tasik? Ya Allah, kula terocer ngelencer ka kuben tengah ya Allah iku. Jan tasik karo Pak. Ngileleng. King tai beki ya Allah Pak. Lala ki banyak orang mesti minta sepura ka sengko. Lah ki banyak orang si maca istighfar ka sengko. Ki banyak orang si tahajud ka sengko. Lah 3 kali sehari semalam. Makan di antar nasi masalamat boleh persona kata karo Pak subhanallah king mangken diberin tak ada tak seldung samunyi Pak. Tak munyi Pak. Anapa ada lah tak jadi kaki kan tak ada. Ada tak seldung anapa gara-gara kalimat la ilaha illallah yo berkaro ngosok mage ata Pak ngosok Pak kalimat la ilaha illallah Pak yuber Masya Allah kalimat pendiam mandiri la ilaha illallah Pak yuber ngosok kata seldung tak maca tasbih Pak tak maca tasbih Pak ngosok deuna ulama terdekat Allahumma sholli ala Muhammad
retaan sami muljang sibejen gaulah amul jaki mangkan gula bersampean nih wa sumtuhu tasbihun neng orang apa seginto maca tas wa amaluhu mudha'afun amallah orang apa sah gak dinto ikel tekel sareng Allah mangkan sampean ngibe beres jan gelek kakanje tak napa duel beres masuk ke PC kas apa lagi kimun ngibe beres benih ke ngibe ke tuan rumah pada ipon tuan rumah sami cek ke bayi niatin keng ke bayi oleh bi tuan rumah jual sabuk PC kas say long bolong masuk ke sebelum po ada iya pak saya bengki nyari pak tadi lagi alhamdulillah Masya Allah ngibe beres secentak lebih raja pun ngibe beres sak-sak si benih bulan Ramadan alhamdulillah amin Allahumma ya cuma bi tuan rumah kita begitin akelu thank you lagi alhamdulillah nah Allah gula setuju ibu cek masjid nih tertan setuju mun gendeng aki ganteng pak cuma ini kecurak kurang rajam pun engki Masya Allah saya setuju gitu pong orang ki kenceng dah kinun ki makin ni kan orang banyak seseng kampun pak bila macam masjid bayi cak masjid ki ganteng masjid ki tak beleri ya milai becah lo beda si ocak sedekah beda si bunga teritan karena makin zaman mulai akhir apa lagi akhirnya orang usaha tolak senyumbang ke masjid ini non anak masjid lah gonteng tapi kiamat lah parah emas karoi bedai talam dari tadi masih bedai talamnya terakhir ke panitia masjid ini kata bangun masjid lala masjid lah gonteng wes masa tahu sah kok tak bangun masjid ini kamu laku tak terima dari tadi anak la zamana la para kiamata mun mangken ki kaparlo kan tahinun ki alhamdulillah wa amaluhu mudha'afun amal la orang apa sakento tekel sampai depak ka 1000 tekel lan amin Allahumma masyaallah tekelan sampai depak ka 1000 tapi amal lah mun Ramadan na tada tahu iki pasar Ramadan kita tidak tahu si oning cuma Allah malaikat tak beri tahu bi Allah oleh berapa pasar Ramadan tak tahu pak tak ada amal lah saya tekel abri PC amal dubolok tekel Masya Allah abri 1000 tekel abri 5000 tekelan luar biasa mun pasar Ramadan nah tak ada tahu tekelan benih kero 1000 tapi pas saumuli wa ana ajzibi pas haji tangdi debun Allah pas haji tang engkau tibi semalas saya kau terdengar amin Allahumma mun pejeng benidin Allah pada din Allah pak keng Peter najak pon ulama seni genon amal kento mun gula ajunan andi salah kau reng kan itu tuntut ku laku iki gula ajunan andi talanggong andi kan acem pas ipoker bi orang tak amit geluh gula ajunan takut si alaben ke orang pulat orang panik aku besar takut si ala ku laku bekal ituntut ya junan Allah etaki ya junan Allah mangkata ke suarga orang panik amal banyak teretan amal banyak mangkata ke suarga kawal bi malaikat depak ke tengah jalan ni stop kamau orang gitu malaikat suarga para caji malaikat mun amal lah banyak kat dinto keng tak langkong cek ru kepuru ke malaikat beda apa sih dan gula ialam tu nyalam beandikan acem cek raja na tak pinta kelu keten gula pai pakrapak epoker di panik mana gula dengan tak jak ngocak tak alaban sekali kan keng takut orang panik kau besar mun gula ngocak jeni pasara dan gula malaikat letorot keng mun mangken alam akhirat gentein kan acem selambe cek alam akhirat tak perlu kekana cem dari tan si perlu genje Masya Allah kenapa sih bagi amal pak sholat tay bagi
salat ibeki ki banyak sinuntut ibeki boleh kenceran pejeng ki banyak sinuntut ibeki boleh kenceran pejeng mari pejeng tak ada nyari amal selain ibeki boleh amal selain tak ada nyari amal selain ibeki boleh ki banyak sinuntut tak langkong malaikat kakek mau orang kinto Arya ke swarga parcaje mun amal banyak kinto malaikat king tak langkong apa ni bini gula mbak isi yom duka lebih panika makin nuntut bejeri malaikat Masya Allah ibaki amal sampai tak ada amal selain kari Ramadan teretan kari Ramadan pani lah ini kesini bagi fasaumuli wa anaji pas saji tangdi lain naji ronoro pas saja tak bisa kalah teretan pas saja tak bisa kalah alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad teretan sami lesen nomor 3 pasin nomor 4 wa du'auhu mustajabun doa na orang apa sekinto mustajab itre amin Allahumma itre ma lebih-lebih mbu doa aki nak potoh teki Masya Allah nak potoh doa aki karena kula ben sampean seneng di dalam rumah kak dinto Rasulullah sadabu baiti jannati neng tang romare bede swarga iku wa tang romare bede swarga padahal telmah romana Rasulullah telmah Rasulullah ni kene bu ngara ukuran bede ngaramun 46 ngara saya sampai makin bede Madinah gitu mun insyaallah 46 ikilah la pada bun pernikah apa nih pada bun pernikah la lebaran osok telok lebaran rajaan pernikah lagi pas benar ini itu tak ngokos deh para Rasulullah ini sampai bulanan kadang saya ngokosah panapa sih der korma ben aing tuh mah sedeur pun hari pun malam korma pun aing Zamzam korma tapi mak ada bubai cijen nanti neng tang romare bede swarga mak bisa senikah wow seneng luar biasa kau lajunan bisa sepenikah cara kacipan apa pertama iroma itu bede kataatan ke Allah alhamdulillah mula laki bini kento teretan laki bini semangat ibadah semangat taat ke Allah lebur apa jeng lebur apa sah lebur muka Quran jamin baiti jannati tang Roma bede swarga alhamdulillah mula pejeng si bini pejeng si laki apa jeng lebih pas berjamaah laki bini ilmu Roma wah lebih masjid pasti baiti jannati amin Allahumma nih nomor setong beda kataatan king sabola teretan mun ni roman ni kata dek pejeng ah pagelar soki teretan wallahi nih pagelar soki motor apang tompang emas banyak king tak pejeng wallahi mun beda seneng king terus tawa dengan kula teretan anak seneng ini kan medal dari ate bening dari mata pak iki seneng benih medal dari mata tapi medal dari ate mula ate seneng pakelar mata sakit seneng ternyata teki sekakan sek tenggeng king ate seneng pak king sekakan rawon king ate sek tak nyaman teki non ki makan sitong pertama montrobaiti jannati kutu berdekat taatan nih kak dinto pas nomor 2 Allahumma sholli ala Muhammad nomor 2 mentro tete baiti jannati tang Roma bede swarga tang Roma bede swarga nah apa sih andi bring bini solihah alhamdulillah ring bini rok toro ja sebora deretanu andi bini ceremi enggak seboran bu pekelar takmir keng bini na ceremi porke lak mikir depak ke masjid ternyata tak depak aja pak tak ingin ke obuh punten luar biasa
tapi tak langkung pak kulajunan ring laki kudu pak menghormat kadang bini cek rontak karon aki ring bini gitu pak raja jasana gitu engki pasir asaos engki pak pasir asaos mi boleh karo kiai ser asaos lebet neng rahim maring bini nun engki makan umawan bini ring bini cerai minja cepat tapok pak minja cepat tapok pak Allahumma sholli ala Muhammad anak orang laki nih manusia seher asaos mas telebet neng rahim mah orang napa rahim belenatna orang bi mangkana beda setong orang setong kiai teritan Abdurrahman bin Pasirah kintu kelupai kintu bini nasara pak insyaallah mun kau benteng ada nih pak ada silaki ibri jam teritan silaki ini ibri jam inter meleroko langsung 10 menit sini pak kekamah sampean meleroko 10 menit aduh teko tak nutut lambat semenit tedungi luar teritan ya Allah mangkat melerokok cek 10 menit telat 2 menit tok labeng datang lele wes tak bisa telat 2 menit cek karo 2 menit tak bisa lah cencian 10 menit pandang ada di mangkor luar tidung luar Allah amit ke pengajian le wah beda habib engkau haji dah setengah jam busa buda buah banyak tak mari 1/2 jam lebat tedung luar Allah lebat tedung luar boleh teritan fitnahin di setengah kaki dia maman kenapa ya Arab mi pandi bini dia iya kaki man terus ya telat sekoni pati mengeluarkan koman jiman ledaya bagaimana apa mayu nabi ni boleh hah abi ni boleh abi ni setong ya tak bini boleh enjak tak habis akhirnya dan engkau tempeng abi ni boleh engkau dan untura di dina intar dia nyari kenangan makai ke gunung tak apa-apa sepenting kok nyimpang di dina mangkat retan bodoi kalampi nakapi kuidung indung mangkat ke tengah alas dopak ke tengah alas pah ketemu ben orang kedua pada laki nih masuk apa aja ngah nyolokin salam bi Abdurrahman assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah mak beda gaya sampean kini kai badan gaya gula bisa kabung bisa oh bisa bisa mau badan terus ibadah gitu dilabit pada lapar ternyata ini kebun lapar kapi nih ya terus kasih dua mbian nyuwun ke Allah dari cara nih kayak yang Sayyidur Rahman mun lapar langsung minta ke Allah ibri ya Allah setengah minta langsung oleh seperengan ibeng telok kan tungabit lapar boleh telepon giliran sampean seminta nih minta oleh telok pereng seperengan ibeng kan abit lapar boleh banyoro kasih Rahman nih doremban nih mana dua nah apa kedua dulu ya mbak apa sih kedua pun sepenting kenyang nih kan ini doa Abdurrahman ini cerita doa Allah pahai potoron lengkapan ben si dua nih cerita lengkap bente sate na lengkap ben jenjojo na bente ete na kapi subhanallah si kedua tak kerja mak hebatan ben gula nih napa doa na sampean tak jawab si Rahman gula teruatanya tahu doa na sampean si dua nih sampean gila doa sebagai orang rezeki napa doa na sampean si dua jawab teritan
gula si doa ni kata wasul kau orang wali pasering wali penikah nyamana Abdurrahman bin penikah ibri pangkat wali iston tak wali orang penikah punten ke ibri pangkat wali bi Allah pulan bini na cek ceremi na ko pa ibri pangkat wali bi Allah nikah gara-gara bini na cek ceremi pani Masya Allah akartek berarti engkau deh ya munda ya engkau mulia boy tina je kaje bin kau tang bini wali Masya Allah engkau ipa wali ya Allah sampean ni kesehara nyaman kadurahman yang si kedua seheranya masa tak usah tahu sampean tak usah seperti yang gula mari adu aki mulai gula mulai kada mulai teritan lupa kebun kona ikan ceng labeng tok tok buka le gula datang le sampean mulai tahu ki cek sampean wali keng oleh barokana gula si wali me temu ko me temu wali ku kan alhamdulillah mangkana sampean mun andi bini ceremi obu alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad beda kelebihan nih keteritaan beda kelebihan alhamdulillah rasani budian perak ring bini iko alhamdulillah lah nih montro andia teciro ma baiti jannati kutu andi bini soli pasti nomor telo montro andia baiti jannati termasuk kadebu baiti jannati tang roma swarga anak kutu anak soleh alhamdulillah derem maka kui anak soleh pertama kakanan kutu halal jauhin kakanan haram jauhi kakanan subet sengak kak dinto merena ke anak mun halal manfaat ke anak po toh tekinun ki menteroan di anak sesae deeren kutu sehalal amin Allahumma mintong dua menteroan di anak sesae wa kholatohu solihin berenggak orang kusba kajian berenggak orang kusba keng mun berenggak tak bagus teretan pakelar mikro putran sampian ke putran kiai pak putran Habib keng abereng ben orang mabuk pak iki mabuk pak benikah putran sampian pakai putran kiai putran Habib putran ulama tapi abereng ben orang rosak pak anil mar'ila tas'al wasal angkorinihi mun beda orang cek nyatanya kibapan ini bagi beda orang saya anak siapa tak usah tanya kibapan tapi wasal angkorinihi siapa berenggak orang wah beda orang pernah pondok beda orang libur ngaji tak usah tanya kibapan tapi tanya kiberengah siapa berenggak wah tapi beda orang coba tak usah tanya kibapan siapa kancana orang wah Allahumma sholli ala Muhammad ternyata nasami mulja sebutan kaulah amulja kita hormati pas nomor telok terakhir sepas depak ketunging nikah kebahasan nikah karena gelap beda doa kan teki anak muntro saya doa aki sareng orang sepuh saya ngajak doa dengan seorang mun ke anak iki masyaallah beda orang andi anak malah masakat tetan meler pak tak ngiding pakai kocak tetan sampai aja habis ke setong kiai nyon pitunjuk kiai rapa anak abdi na cek cengkal lagi kiai ibu lei tak anda ibu ruk tak anda ibu monduk ke kiai tak pernah sabak ke Habib tak pernah kecina apa kento kiai tanya aki boy dia kabuan pola keng ben sekelero derem bercerita aja yang pada iya
ki abdinan kiai ngandung gugur, ngandung kelabuan, belis telo kali kelabuan melolo. Dan kula doa ke Allah, ya Allah korpaun ki ya Allah magi meler tak apa itu. Nih mustajab cerita. Mangkana Allahumma sholli ala Muhammad cek juk telanjut iki tero ke anak, tapi Allah si uning ngukur nih cerita. Mun beda orang tak beri anak bi Allah jeng lanceng bahasan pasai bahasana king engkau selamat selamat tapi Allah dari neraka tak masuk neraka gara-gara anak seni kenon iki pala tak beri anak aduh kon berselebur syarat berselebur latai baringi bi Allah ni kamu saja langsung lapas ma'artin bagus engkau tak beri anak bi Allah king beda rahasia king kok selamat dari neraka gara-gara anak. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Retan sami muljang sebutin kaulah amul jaki torbetin kaulah hormati maka dikira doa ki anak kita kalau berdoa selesai dia remah doa saya makin masyarakat bu cek doa kita saya iki masyarakat melerai Allah munter terjering si mulja anak abdi ini gitu amin Allahumma. Masyarakat duh nak mi masyarakat kelubaan pola king alim mabencom ini kena iki Masya Allah ni kedua anak sampian Masya Allah subhanallah mi cek masyarakat tak kecong pola king cecik orang simul jebenan non cek kedebu mun bereng ni patek aja jadu ni kak patek mun page patek ambun patek kan iki Masya Allah ini bahaya non makan singa umpama tak langkonganan masyarakat lupa kebengku deki paperengi pentong aki kapi biar mula kapi Allah pentong aki biana ya Allah kentain si bagusan ya Allah alhamdulillah apa cacat ke anak nih non dua anak sampean sangat mustajab sangat itrema sareng Gusti Allah makan sing ngajak doa tak saya lebih-lebih bulan Ramadan alhamdulillah. Nah pas ini dek bingkeng mangkin tore sajian semangat ibadah karena ngarep Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih bagus ben saibubu len saibu bulan berempat kiai belum polo telok tahun puncul pak bulan semalam Masya Allah ibadah semalam lebih bagus itu belum polo telok tahun puncul pak bulan umur gue sampean tak tantu deh pak belum bolot lagi ya Allah nih kakin rutin nomor seket sangat lading terserending nih pas tepak ke Lailatul Qadar bisa tepak oh bisa tak kau beter soalnya Lailatul Qadar mesti bedah tapi sekalian di bulan Ramadan lewat tadi kari hak rahasia aki bi Allah tak tahu tak tahu tanggal setong tanggal nikah satu je kongang Allah motoron iki nikah nuzulul Quran makin tanggal lambat Al-Quran ipotoron bi Allah tepak malam Lailatul Qadar inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sengkok motoron Al-Quran di dalam waktu Lailatul saya potoron Al-Quran tanggal 14 kongang ipotoron tanggal 14 kongang tanggal setong kongang tanggal telok kongang tanggal 5 kongang tanggal 6 kasokana Gusti cara muntero tepak Lailatul Qadar ibadah pak istiqomah mulai tanggal setong sampai malam
pas ditepak deletan At-Tarawih malam Lailatul Qadar sekalian lebih bagus timbang At-Tarawih belum polo telok tahun buncul Pak bulan. Adarus sekalian tepak ke Lailatul Qadar lebih bagus timbang adarus belum polo telok tahun buncul Pak Bu. Alhamdulillah. Sedekah sekalian tepak ke Lailatul Qadar lebih bagus timbang sedekah belum polo telok tahun buncul Pak Bu. Makan balik murah sedekah lebih-lebih ke orang At-Tarawih bagi beda orang tak ning bojong kebaik kolek orang At-Tarawih atraki sahabat nyampir masjid ontur orang dia tahu kuin tak itu mau siapa sendiri ini ke sedekah sirri sedekah samar sedekah tu sirri tutfi'u ghadabar rabbi sedekah samar matiin nangkis karena Gusti Allah itu kan Nabi Allah burung teritan gara-gara sedekah samar nih sabak kolek ontur tak temu saya sedekah korja inta ada ting berapa ngakan patahnya nyaman kolek burung sih dia samar nih teritan. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad retan sami mulja sebutin kaula mulja kisah kento Pak tur pamatur kento ampun jam 12 lebat ampun manjaran tadi tambahan ilmu manfaat barokah.